Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Et au moment où je vous parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que les cibles seulement militaires. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFC M23. Twishyize hamwe dutangira muri parike ya Virunga kugira ngo twongere dufate umujyi wa Goma, kandi ubu tuvugana tumaze kugera i Nyiragongo mu ntera ya kilometero nke cyane uvuye mu mujyi wa Goma. Icyo nicyo cyatumye habaho gutera ibisasu, kandi intego yacu n'ibindiro bya gisirikare gusa. Ntidutera ku baturage, twibasira gusa abasirikare b'u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo bo muri AFC M23. Nk'uko maze kumenya rero, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, akaba akomeje kugenda anyomoza abanzi b'u Rwanda, anyomoza abatangaza ibihuha, abatangaza amakuru atariyo. Niyo mpamvu yanyomoje Wazalendo ku bijyanye no kwirukana uwo bita Willy Mishiki, wari ukomeye cyane muri Wazalendo. Reka duhere ku miterere y'ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo mwumve uburyo ikibazo gihagaze, by'umwihariko kuri Wazalendo. Mu bihe bya vuba, uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwamo imvururu n'imirwano ikomeye cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma. Leta ya Kinshasa yashyizeho ihuriro ry'imitwe yitwara gisirikare yitwa Wazalendo. Ibyo ni ibintu bimaze kumenyerwa kugira ngo ifashe igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC guhangana n'umutwe wa M23. Ibi byateje ikibazo gikomeye cy'umutekano muke, aho kenshi imitwe ya Wazalendo ishinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, kurasa ibisasu mu baturage no guteza kavuyo n'akaduruvayo. Y'ibyo bisasu biguye mu baturage cyangwa mu nkambi z'impunzi, leta ya Kongo ndetse n'imitwe iyishyigikiye bihutira kubishinja u Rwanda n'umutwe wa M23. Ariko se byagenda bite igihe umwe mu bayobozi bakuru b'iyo mitwe yivugiye ukuri atabigambiriye, akemeza ko ari bo bari inyuma y'ibyo bikorwa? Iki nicyo kibazo cyabaye intandaro y'inkubiri ya politike yibasiye ihuriro rya Wazalendo muri uku kwezi kwa Werurwe 2026, nyuma y'ijambo ryavuzwe na Willy Mishiki. Amagambo yateje ishyano ukwivamo kwa Willy Mishiki kuri TV5 Monde. Ku itariki ya 11 Werurwe 2026, Bwana Willy Mishiki waruzwe nk'umwe mu bayobozi bakuru, perezida w'inama y'inararibonye mu ihuriro rya Wazalendo, yatumiwe cyangwa yagize icyo atangaza ku gitangazamakuru mpuzamahanga cy'Abafaransa TV5 Monde. Mu kiganiro cye, wenda bitewe n'ishyaka ry'ingenzi cyangwa gushaka kwerekana ko imitwe yabo ifite ingufu, yatangaje amagambo akomeye cyane asa nko kwivamo, agira ati: twisuganyirije muri pariki y'igihugu ya Virunga kugira ngo twongere twigarurire umujyi wa Goma. Mu gihe ndi kuvugana namwe ubu, navuga ngo ubu tuvugana tugeze i Nyiragongo, mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi. Iyo niyo mpamvu y'ibisasu murimo kumva. Aya magambo muyumve neza. Kuki aya magambo yateye akaga cyangwa yaba agiye gutera akaga leta ya Kongo na Wazalendo? Icya mbere ni ukwiyemerera icyaha. Ubusanzwe ibisasu byaterwaga mu nkengero za Goma nko muri Nyiragongo na Mugunga byahitanye abasivili benshi. Leta ya Kongo yakoreshaga ibisasu nk'iturufu ya diplomasi ishinja M23 n'u Rwanda gukora ibyaha by'intambara, kuva Mishiki yiyemereye cyangwa we yariyemereye ko Wazalendo ariyo iri kurasa ibyo bisasu kuko irimo kugerageza kwinjira mu mujyi. Byabaye nko kwambura ubusa leta ya Kongo mu maso y'amahanga, kugaragaza akavuyo mu nzego. Mishiki yavugaga nk'uhagarariye Wazalendo bose, ko n'umuyobozi wabo birumvikana, of course, yerekana ko bafite gahunda yabo bwite yo kugaba ibitero bititaye ku ngaruka zabyo ku baturage b'inzirakarengane bari mu nkengero za Goma. Igisubizo cya huti cya Wazalendo kwiyaka cyangwa kwirukana Mishiki. Akimara kuvuga aya magambo, mu murwa mukuru Kinshasa ndetse no mu buyobozi bukuru bwa Wazalendo hacitse igikuba. Bamenye ko ibyo Mishiki yavuze ari ikimenyetso simusiga, mu ndimi z'amahanga twakwita nka smoking gun, gishobora gukoreshwa n'u Rwanda mu muryango w'abibumbye nk'ikimenyetso gifatika, ikimenyetso simusiga
mu rwego rwo kwikura mu isoni no kugerageza kuzimya uwo muriro. Ku itariki ya 12 no ku ya 13 Werurwe 2026 ubuyobozi bukuru bwa Wazalendo buyobowe na Professor Dr Dadi Saleh bwasohoye icyemezo nomero 002 CNVDP waza CNDS cyuzuyemo amagambo akakaye yo kwitandukanya na Willy Mishiki. Ibyo ritangazo rishingiraho n'ibyo rivuga mu mizi hari ukwibutsa inshingano ze. Itangazo rivuga ko Mishiki yari perezida w'inama y'inararibonye Conseil de Sage, urwego rutagira ububasha bwo gufata ibyemezo cyangwa kuvugira ihuriro, ahubwo rutanga inama gusa. Bamushinje gukoresha nabi uyu mwanya. Ikindi ni ukumushinja gukora wenyine. Bamushinja gukora amatangazo y'ubushotoranyi rwihishwa atagishije inama inararibonye ayoboye cyangwa ubuyobozi bukuru bwa Wazalendo. Ikindi ni ukwitandukanya n'amagambo ye. Itangazo rivuga ko ibyo yatangarije kuri TV5 Monde ari ibinyoma byambaye ubusa kandi bishaje. Ikindi ni ukumushinja kwishyira hejuru. Mu magambo yuje umujinya, itangazo rigira riti Mishiki yiyita perezida, umuvugizi cyangwa umuhuzabikorwa wa Wazalendo, hasigaye gusa ko yiyita Imana urebye imyitwarire ye. Ikindi ni ibihano byafashwe. Ingingo ya mbere, Willy Mishiki yambuwe icyizere anavanwa ku mwanya wa perezida w'inama y'inararibonye. Ingingo ya kabiri, yirukanwe burundu mu ihuriro rya Wazalendo, ntashobora kongera kuvugira iri huriro mu gihugu cyangwa mu mahanga. Ingingo ya gatatu, yasimbujwe bwana Katulanya Jacques by'agateganyo. Iri tangazo ryari rigamije kubwira amahanga riti uyu mugabo yasaze, ntabwo atuvugira, kandi ibyo yavuze ku bisasu ntabwo ari ukuri kwacu. Ariko se ibi byari bihagije ngo basibe amateka? Reka noneho tujye ku byatangajwe na bwana Honorable Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minister. Dusesengure ubutumwa yasohoye cyangwa ubutumwa yatangaje kuri itangazo ryo kwivamo rya Wazalendo ndetse no gushwana na Mishiki. U Rwanda binyuze kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bwana Olivier Nduhungirehe ntirwigeze rucikwa n'iki kinamico. Minisitiri Nduhungirehe uzwiho kugira ubuhanga mu gusesengura no gutanga ubutumwa bukebura yifashishije imbuga nkoranyambaga cyane cyane X, yasubije kuri iryo tangazo rya Wazalendo akoresheje amagambo make ariko aremereye cyane. Yagize ati, tugiye kugenekereza mu Kinyarwanda amagambo avuze mu rurimi rw'Igifaransa, yagize ati mushobora kwivugana cyangwa kwirukana umuyobozi w'agatsiko k'amabandi wiyemereye ku mugaragaro icyaha ako gatsiko kakoze, ariko ntimushobora na rimwe gusiba uko kwiyemerera icyaha ukavuga ubutumwa bwe, cyane cyane iyo bishimangirwa n'ibindi bimenyetso simusiga. ngira ngo murumva aya magambo, uburemere n'ibisobanuro by'ubu butumwa. Cyambere ni ugufata Wazalendo nk'agatsiko k'amabandi na genge. Minisitiri Nduhungirehe yirinze gukoresha amagambo yubaha iri huriro nka coalition cyangwa abavolontaire, cyangwa ubwo abavolontaire n'aba nkuko biyita ngo n'abantu bakunda igihugu. Mu gukoresha ijambo gang yerekanye isura nyayo yuko u Rwanda n'amahanga akwiye kubona Wazalendo si ingabo z'igihugu, si abarwanashyaka, ahubwo n'uruhurirane rw'imitwe yitwara gisirikare ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi itagira amategeko ayigenga, cyangwa disciplined forces. Hakaba kwiyemerera icyaha, confession. Ngo kwiyemerera kwa Mishiki ko ari bo bari inyuma y'ibisasu bya Nyiragongo byafatisha leta ya Kongo umucyuho. Minisitiri arahamya ko uriya munwa wa Mishiki ari ukwivamo ku munyabyaha. Ikindi ni ukudashobora gusiba amateka.
Wazalendo yakoze ibishoboka byose yirukana Mishiki ngo yikure mu isoni, ariko ubutumwa bwa Nduhungirehe burabibutsa ko mu kinyejana cya 21 ibyavugiwe kuri televiziyo mpuzamahanga bidasibwa n'itangazo ryo mu biro by'i Kinshasa. Video irahari, amajwi arahari kandi yagiye mu bubiko bw'amahanga. Kwirukana umuntu ntibivanaho icyaha yahamije ko mwakoze, ahubwo ari kuvuga Wazalendo. Ibindi ni ibimenyetso simusiga cyangwa pleve u Rwanda rwagiye rugaragaza kenshi ruha raporo imiryango mpuzamahanga ndetse n'ingabo za MONUSCO ko ibisasu bigwa mu baturage biterwa n'ingabo za leta FARDC zifatanyije na Wazalendo n'umutwe wa FDLR, kuko barasa mu kavuyo badafite ubuhanga cyangwa bagambiriye kwanduza isura y'ababarwanya. Kwivamo kwa Mishiki kuje gushyira kashe ku bindi bimenyetso bya technical evidence mu ndimi z'amahanga u Rwanda n'abandi basesenguzi bari basanganywe. Ingaruka rero z'ibikorwa kuri politike y'akarere n'amahanga. Nukuvuga ngo iri kimbirana rya Mishiki Wazalendo n'igisubizo cy'u Rwanda ntibiri gusa mu rwego rw'amagambo, ahubwo bifite ingaruka zikomeye cyane. Hari ugutsindwa kwa diplomasi ya Kinshasa. Leta ya Kongo ikoresha akayabo mu kwishyura ibigo by'ibitangazamakuru ngo byerekane u Rwanda nka nyirabayazana w'ibibazo byose. Iri jambo rya Mishiki rikaba rishenye ukwezi kose cyangwa umwaka wose ubikorwa bya propaganda. Bigaragaje ko imitwe Kinshasa ishyigikiye Wazalendo ariyo nkomoko y'umutekano muke w'abaturage ba Goma. Ikibazo cy'ubutabera mpuzamahanga. Kurasa ibisasu mu bice bituwe n'abaturage nka Nyiragongo na Goma ni icyaha cy'intambara, war crime. Igihe hazabaho iperereza ryigenga ku barashe ibisasu, itangazo rya Mishiki kuri TV5 Monde rizaba ikimenyetso simusiga mu rukiko. Icyo cyatumye Wazalendo igira ubwoba, igashya ubwoba, ikamwirukana igitaraganya mbere y'amasaha 48. Ibindi guhangana mu magambo, kwita Mishiki uyita Imana no kwirukana uyu mugabo Mishiki bigaragaza ko nta bumwe buri muri iri huriro. Ni imitwe idafite umurongo umwe, ishobora gusubiranamo isaha ariyo yose. Ibyo bikaba byongera ibyago by'uko intwaro bahawe na leta zishobora kuzakoreshwa nabi mu minsi iri imbere. Mu gusoza rero iyi nkuru isesenguye, turabona neza ko ikinamico ryabaye hagati y'itariki ya 11 n'iya 13 2026 rizagaragaza ukuri kwari kwariswe ibinyoma. Wiri Mishiki ashobora kuba atarigeze atekereza uburemere bw'amagambo ye kuri TV5 Monde igihe yavugaga ko bari Nyiragongo ari nabo bari gutera ibisasu. Yashaga kwiyemera gusa no kwereka abanyamakuru ko Wazalendo ikomeye, ariko yakoze ikosa rikomeye rya politiki. Atanga intwaro ikomeye ku baturage n'amahanga bashaka kumenya ukuri, ndetse biha u Rwanda icyuho cyo kugaragaza isura nyayo y'ibiri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru. Icyemezo cya Wazalendo cyo kumwirukana ni ugushaka gupfuka igisebe n'amababi y'ibiti, nk'uko Minisitiri Nduhungirehe yabivuze neza cyane. Igikorwa cyo kwirukana uwatanze amakuru ntigisiba ukuri kw'amakuru ubwayo. Icyaha cyarakozwe, cyaravuzwe kandi amahanga yarabyumvise. Isomo rikomeye hano nuko ibinyoma mu bya gisirikare na politike bitaramba, amaherezo ukuri kwishakira inzira kukajya ahabona, ndetse inshuro nyinshi bigizwe mu ruhare n'abageragezaga guhisha ukuri. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza cyane nk'ibisanzwe. ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye.